अहमबदा मरोय पाव संगाई फेस्टिवल दा लोइलम लेंगा के कोलैबोरेटर ओइना थबक तौखिबा रिएक्शनरी आर्टिस्ट सिंग बिजनेस एंटरप्राइजेस प्रोफेशनल सिंग स्टॉल हांखिबा सिंग अमदी लनाई मियोय सिंग पुनमकना डिसेंबर 10 फाउगी मनुंगदा मियामदा सोइख्रे लानख्रे हाइना सेंदुगदबनी हाइना लोना थिंख्रबा लालोलो मंगागी अपुनबा G5 की माइकेदगी खंगलगली इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज 2025 की थोरम ngasi इम्फाल ईस्ट की 𝐋𝐢𝐯𝐬 लेबा बबिना हॉस्पिटल दा पांगथोकरे मैम खुरमजरी नॉर्थ विंडो टीवी ना संदोक सबा नुमिदांगी मणिपुर पाव मियंग ताबे पुनपु तोक्सुमांग साना ताराम नोक्सरी हौजिक पाव मजा खाइना पिजरी संगाई फेस्टिवल दा लोइलम लेंगा की कोलैबोरेटर ओइना थबक तौखिबा रिएक्शनरी आर्टिस्ट सिंग बिजनेस एंटरप्राइजेस सिंग प्रोफेशनल सिंग स्टॉल हांखिबा सिंग अमदी लनाई मियोय सिंग पुनमंगना डिसेंबर 10 फाउगी मनुंगदा मियामदा सोइख्रे लानख्रे हाइना सेंदोरकदबनी हाइना लोना थिंख्रबा लालोलो मंगागी अपुनबा G5 की माइकेदगी खंगलगली G5 की माइकेदगी थादोरकपा चेरोल अमदा संगाई फेस्टिवल दा लीला सानारुबा लीला पार्टी मंगा कुमजा 2025 की डिसेंबर 10 दगी कुमजा 2026 की डिसेंबर 10 फाउबा सही अमा लीला सानब यारोय हाना अथिंग थमले हाइरी अमदे मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल की प्रेसिडेंट अमदे लाइफ टाइम सेक्रेटरी ना डिसेंबर तांग 10 दगी सही अहुम सुपना सुमांग लीला गा मरी लेनाबा थबक अमत सरुक याबा यारोय हाइरी अमदे मसीदा नतना मसाना पूरेबा फम सिंगदगी रिजाइन तौनबसु खंगलगली कुमजा लिसिंगनी कुलुमदोइगे मे अहुमदगी कांगुप की इरांग नंबर अवाबा नंगलबा IDP सिंगना मसागे युमदा हंजिन हनबिरो हाइबा खोलाव ना निंदुना लेडिंगै सेयक्ता हराव कुमैदा पुनेंग लुपसिंदुना संगाई फेस्टिवल नंफुदा पांगथोकी मसीदा पेंद्रबा IDP सिंगना मसागे मयुमदा हंजिन जरगे हाइना संगाई फेस्टिवल बोयकॉट तौदुना अकनब खोंजन कया माइकै सिनतुंगना संसिनकिबने मसीगी मायोक्ता मसागे फुरुपना अवाब तारगा मसागे फुरुपता लंसिनकिबो मराल अदुगिदमक मियामदा लाले हाइजगदबनी अमदे हाइरिबो वाफुमसिंग असे थबक्ता ओंथोरक्तबो सिंग मियामगी येकनबनी हाइना लौगनी हाइबो अकन वाफम सेरुल असेदा थमलगले इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज 2025 की थोरम ngasi इम्फाल ईस्ट की 𝐋𝐢𝐯𝐬 लेबा बबिना हॉस्पिटल पांगथोकरे हैंडीकैप डेवलपमेंट फाउंडेशन मणिपुर बबिना हॉस्पिटल 𝐋𝐢𝐯𝐬 अमदे एडवोकेट लैसांगथेम रोजमनी मेमोरियल ट्रस्ट की कुसमनदुना फोस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस हाइब थीम दा पांगथोखिबा ngasi की थोरम अदुदा बबिना ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर TSW एडिटर गिल्ड मणिपुर EGM की प्रेसिडेंट 𝐶𝐷𝐸 अमदी IST फाउंडेशन मणिपुर की चेयरमैन डॉक्टर सापम जासोवंतना थोरम अदुगी प्रेसिडेंट मेंबर सिंग ओइना सरुक याकी थोरम ग मरी लेना IST फाउंडेशन की चेयरमैन डॉक्टर सापम जासोवंतना हाइकिबदा मिपुम खुदिंगमकना डिसेबल सिंगदा नेगेटिव ओइबा मियेंगदा येंगलंबा अदु हौजिक्ति सांग यामना हंथखरे मखोइसु मियोय अमनी हाइबगी वाखलोंदा अफब मियेंग येंगबिदुना अफब खुनाई अमा सेंगबनबा होनबा हाइबसे यामनमक मथौ ताई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना विकसित भारत हाइदुना लेबाक अमा चखुतनबा होनरलिबा असिदसु डिसेबल पर्सन सिंग याउद्रबदी विकसित भारत अमा ओइबा यारोय मरम अदुना लेबाक असगी डिसेबिलिटी सिंगना हिरम खुदिंगमकता सरुक यारकपा मतम अदुदा विकसित भारत असे माइ पाक पंगमगनी हाइना फोंदोके दोनना एडवोकेट लैसांगथेम रोजमनीना हाइकिबदा सही तरुक सुरकपगी निंगसिंग थोरम असे पांगथोखिबदा नतना लेखिदबा की मफमदा हई लेकतुना इकाई खुनकी अमदे महागना लेखिदबगी पालन थोरम गुमरी लेना वॉलंटरी ब्लड डोनेशन अमसु पांगथोके ngasi se koi malam simba thungna international day of persons with disability hai na observe tawri masi ki part moina ko handicap akoi ki handicap development foundation manipur babina hospital LR foundation pullaga koi babina ki auditorium hall sing si thorum se koi pangthoi bani masi ki nonggi oiba theme di fostering disability inclusive society
for advancing social progress haiba si prithvi gi oina disabled da yengamba hana gi miyeng do asi di laitre hana di akoi gi inthok piba makoi pun athai biraga society dagi makoi pa isolate tawraga thamambagi wakalon lairamba aruga charity model da religious model da lairamba do asi di akoi human right model da akoi lakpa haure haibasigi indicator amane haina ai ngasi thamjaningi maramdi ngasi di nama servicing se akoi yokhat pe gadabani aduga inclusive society se porna bo honna bada ganglawni na gadabni sempe na gadabni Singu Maisau Khongnang Thaba Khonga 2026 Singmakha Khonga Award Sei Asigi Waina DESAM gi Kunmari Shubha Mapok Kumon Lagliba January gi Tang Ahum 2026 ta Kusinaragani Haire DESAM gi Secretary Education Oinam Romesh na Kuyak Piduna Thadrok Patserol Amada DESAM na Lamdam Asida Quality Education Lehanaba Sangsilakwa Khongjan gi Manungsian na Thoidok Hindokna Masagi Thodang Khangna Kathokpa Amagaloina na Takpi Tambibagi Lamda Thodang Loriba Oza Singbo Ikai Kunuba Utpa Oina Mana Asi Piduna Lali Award Asigi Damak Lamdam Asida Leriba Thoidok Hindona Kathoklaba Kathokpaga Loinana Mahiroi Singbo Takpi Tambiriba Oza Singna Mari Nainaba ZDO School Adubu Koliba Laikai Natraga Kungi Club Maira Paibi Association Amadi Headmaster Singi Recommendation Singaloinana Oza Singi Biodata Lagliba December ki Tang Kun Phawgi Manungda DESAM Head Office ta Pishinbiraknaba Khanghalakli Loina Hen Akupa Morol gi Damak Makhada Pijaribu number sing 6009598581 natraga 8787828461 da Pau Phawbiraknaba Khanghalakli Cycling for Manipur Peace Haiba Thimda Ing Tapagi Paujel Puraduna Delhi gi Kutub Minar dagi Manipur Tamna Cycle da Khongsalakliba Transgender Social Activist Malem Thongam ngasi Guwahati gi Manipur Bhawan da thunglakre Mahakna Guwahati gi Ulubari da leiba Manipuri Bhawan da thungladringai mangoinana Manipuri Basti Athletic Club ki Thobroi Singh amadi Manipuri Basti Maira Paibe Women's Association gi masing yamlaba Imaibel Singh amadi club ki nahakayana mahakpu taramno olaba matung mahak makhatana amukkasu Manipur Sahitya Parishad Assam Kamrup District Committee ga senior leader Singnasu taramno oki haire taramno opgit kudungsa badu lawraduna Malem Thongam gi maikaidagisu khongset asi mai pakpa khongset ama oinabugi damak Assam gi tongan tongan ba mafam singda Soina Takraba Irisa Singnasu Pangbiyaba Mateng Singh Pangbiu Haina Haijaki Hairi Mahaki Khongset Adugi Matangda Parishad ki Maikaidagi Khudong Thiba Mayok Nagadaba Mafam Singda Di Mahakatana Cycle da Satanaba Apamasu Pondoraki Adubu Malem gi Maikaidagi Adumuk Makatana Kangpopi Faudana Satpagi Firep Hongba Leiroi Miyamna Mateng Pangbiu Haijaki Manipur amadi Nagaland sector CRPF amadi SIS Rajendra Narayan Das IPS ki IG CRPF ki miyeng makhada CRPF ki Kuntramari Suba Battalion na Civic Action Program ama pangthokre Wangoi Police Station da pangthokiba Civic Action Program aduda CRPF ki Kuntramari Suba Battalion ki Commandant SIS Prakawat Kumar Joy na computer set ama Samurau Government High School Imphal West ta Kusinaki Wooden weaving machine ani spinning machine Nippon self help group Yumjau Lairembi Bitra Urokhong Idam Sifaida Kusinaki wooden weaving machine ani amadi spinning machine Mapan amana self help group Mayang Bazarda Kusinaki saving machine ani amana Samuro Government High School relief camp ta Kusinaki saving machine ani amana High School relief camp ta Kusinaki amasung saving machine ahumna Prabhavati College Mayang Imphal da Kusinaki loinana lamdam asida ing tapa puraknaba amadi awaba taraba singbo
टेंगबांबगी थबक चथरिबा असिदा मियामनसु सौगतपियु हाइबा वाफमसु फोंदोखे बेनिफिशियरी सिंगी माइकैदगिसु मखोइबु टेंगबांबिगुदमक थागतबा फोंदोखे। तो सिर्फ सीआरपी में सिर्फ साफ तो बोला था मैं आप मणिपुर में बात करते तो मैं समझ रहा था बोला था ये सीआरपी में सिर्फ वो लॉ एंड ड्यूटी नहीं है लाठी चार्ज कुछ बोला था ना तो सिर्फ वो नहीं हम लोग का तो सिर्फ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आप लोग के लिए सोसाइटी के लिए हम लोग मदद करना है टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो इसलिए हम लोग ये जो मशीन है ये जो स्विमिंग मशीन है कंप्यूटर है तो हर जगह में हम लोग जब जाता है तो वी वांट टू हेल्प यू इन लाइवलीहुड हाउ टू स्टैंड इन योर ओन फीट इंग्लिश में हम थोड़ा बात करना है हाउ टू स्टैंड इन योर ओन फीट हाउ टू बिकम एंटरप्रेन्योर है ना। तो ये चीज आप लोग स्पेशली लेडीज जब ये होगा तो फिर रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा मैं एसडीपीओ साहब से पूछ रहा रॉ मटेरियल तो आप लोग बाजार से ले रहा है फिर उसके बाद में सिलाई करना उसके बाद मार्केटिंग भी करना है। अनिरक सुबा स्टेट लेवल 9-man aside टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025-26 की ngasi sanakhiba match ta SM Ply SP11 Modu 11 amadi BCC Mayang Imphal hairiba team sing ase mai fakhre minuthong hata Kolapati Athletic Union na sinnona union asigi mana Ingkhol ground da tongan ba cricket team kun mari na saru yaraga group mari thokna khaidoktuna sathariba cricket tournament asigi ngasi sana mari isanba numit ki ahanba match ta SM Ply na JF Royals hata Kolapati bu wicket ani over ahumda maithiba piki match aduda mai pakraba SM Ply gi Irfan na man of the match ki award phangki tournament asigi ngasi ani shuba match ta SP11 𝐶𝐬𝐲 minutung Riders Telapati run kuntra da thoiba ngamki match aduda mai pakraba SP11 gi Muhammad Babu na man of the match ta ki ahumsu match sana khibadana Modu 11 Sagolwan na Street Gang Thobal Moijingbu run kuntra nipan da maithiba piki match aduda mai pakraba Modu 11 gi Rajkumar na man of the match ki mana fangki loina cricket tournament asigi ngasi sanakhiba mari shuba match tana BCC Mayang Imphal na Nurul Hakyu Kyamgai run nifutareta maithiba piki match aduda mai pakraba BCC gi Sahir na man of the match ki award phangbangam ke। Hauzik roibada maroi pau amuna miyam da pizare Sangai Festival da loilam lainga ki collaborator oina thabak tawkiba reactionary artist sing business enterprises professional sing stall hangkiba sing amade lanai mioi sing Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta da leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layeng bagi khudong chaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhoi gi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari aduna state wangmada amu kari gi chatlugani aikhoi gi manipur da su hogikti awang batha ki health
health care fanglabada matam manghanbiraganu sel hena tinghanbiraganu aikogi specialist singdagi malemgi apaba thaki layeng patapta yumpham oiba service lobiyu Babina Hospital, where hope meets compassion. akupa marol gidamak babina hospital sajiwa jail road khabai soi imphal east lengsin birau Natraga, aikogi phone number 6909390666 ta call tawbirau. Nalit Imphal sponsor toba tha ani ki oiba BPO executive amadi anchoring ki training program ama Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta tawzaragani pizariba khudong chaba sing adudi SC ST ki oina fee amata lawzaroi loinana general amadi OBC ki oina 7800 lawzagani adom ki personality amadi communication skill develop tobaga loinana free placement ki khudong chaba su pizari akaknaba seat masing kak oizagani hana lakpa miyoi singda direct entry gi khudong chaba su pizari lengsin biraksi Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta adom ki personality amadi communication skill hangat hanabagi damakta pizari ba khudong chaba sing asi lobiho Master Tobining ba mahiroi singi damakta Sparkle Iju Service na Ebrota Master Toba yabagi khudong chaba pizari Management Engineering Professional Course yauna any subject ta Master Tobagi khudong chaba pizari Tambining ba mahiroi singi damakta course selection documentation English language training visa application mock interview preparation accommodation na chingba Sparkle gi maikaidigi mateng pizari loinana 100% education loan scholarship facilities part-time job assistant gi khudong chaba su pizari Hairiba countries sing adudi UK, USA, Ireland, Australia, Russia, Italy, Germany na chingbani akupa marol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau